آلریڈی مکران سرا اربانی قبضہ ہستا آنی گورنر ادھر نشتا پنجگورا تو آئیے کمکش کستے آن کے اسلامی لشکر استے اداش سیفلی یعنی کراس بھی تو پرچا کہ محمد بن ہارون کے استے اما ہر چیزیں کہ لوکل مردم آتا کل کے استا آنی لائلٹیز کا استا آپٹین کرتا گا کنفرم کرتا گا اور یہ لشکر سیفلی کستے شیعہ مکران ہے اما علاقہ ہے آئیر کراس کرتا اور ہمیں اول آگو ماں اگر گوشیں کہ پراپرلی اسپیکنگ کے ماں گوشیں کہ لاتے مردم کہ سندھ اور گوشیں کہ باب الاسلام ہے تو ایکچولی اما ٹیمہ پرچا کہ مکران بھی سندھ سلطنت ہے باہر بھی تھا تو پمیشہ گوشاں اصلا باب الاسلام کے استے مکران و بلوچستان پرچا شروعات اسلام مدد کا شروعات پہ کہتے ہیں اداش محمد بن قاسم اور آئی کہ استے ہیں آرمی شتا نا تو ہمیں طورہ شرندہ گوڑا مار معلوم بھی کہ اما مختلف عرب جیوگرافرز ہیں آئیں تاکہ مزنے نام انت اسکالرز بھی تگا مانے ورلڈ جیوگرافی اما دور نوشتہ کو آئیں تاکہ ابن حوکل ہیں آئیں تاکہ بشاری مقدیسی ہیں آئیں تاکہ استے ہیں استخری ہیں آئیں تاکہ استے ہیں دیگر مزن نام میڈیول پیریڈ ہے تو عام مجھ کے استے پرچا کہ اس سندہ کو مین کنیکشن ہے دمشق و بغدادش اور کوفہش تو عام مجھ اے راش گوستگا اور آہاں مار چیزیں مردمانی علاقہ بارہ ڈسو پند داتا جی باز جوان جی شرف دار اشکنوں کو چاروں کا ڈاکٹر حفیظ جمالی مقران کوہنے بندبتر بابتا گپائیں اور خاص کر عرب پیریڈ حوالہ کہ آؤ دے چونے معاملات اتگاں اور زمانہ کا چونے تر رحبت اتگاں تو ای بابتا ما گیشن جس کنے ڈاکٹر صاحب بن چکے راجہ داہر ہندوستان والا آج زمانے کے دور بابتا وہ میں شرف دار صرف دے آ دور قدیب اندات تا وہ دور خاص کر مقران آئی چونے اثرات اتگاں جی جی ایک ہستے ہیں ماں اگر گپ چنی تو یہ تقریباً شماری سے اسی میں کہ دو بعض اہم سورسز ہیں فارسی اور عربی زبان ہے نا آئیں تا یکی کستے ہیں بلادری کتابیں اور عربی فتوح البلدان اور دومی کستے ہیں کہ استے ہیں علی ابن کوفی ہے یہ چچ نامہ دو نے تھا تو یہ بیسیکلی کستے ہیں رائے چچ کستے ہیں رائے دائر راجہ دائر پت کستے ہیں آئی زمانہ کا یعنی اراؤنڈ 606 عیسویہ آس پاس کستے ہیں یہ سندھ سلطنت شامل بھی تھا اور رندہ چک عرب آرمی سے آتا گا 712 عیسویہ کستے محمد بن قاسم سرکردگیہ یہ ادا ششاں کراس کرتا تو یہ کستے مکران حد کستے ہما ٹیمہ کستے ہما کے وقتہ میں جھاؤ لکے ہمیں لسبیلا اور جھاؤ درمیان نے تا ہمیں کھو نے ایک استے مکران حدود بھی تا آئیش دیما کے استے دیبل اور آہنی حدود بھی تا تو اداش کا استے محمد بن قاسم کا استے گون تقریباً 12,000 نفر وطی لشکرہ گو اداش گوستا اور آئیہ پدا دیما کستے سندھ سرا قبضہ کرتا دیبل سرا حملہ کرتا اول آرما بیل لسبیلا کستے میں اما چو فتح کرتا پدا دیما شدہ تو ای دور پدا ای دور شگرد اور رندہ آنکہ ماگوشوں خاندان عباسی دور عرب پیریڈ تو ای تا 10ویں صدی کستے یہ عرب پیریڈ ماگوشت کنی کہ دا 7ویں صدی ہے 650 AD ہے اور اپ ٹو 1000 AD یہ وہ عرب پیریڈ بھی تھا تو یہ دورانہ کہ اس نے فرسٹ ایویڈنس مار ملی کہ یہ علاقہ بلوچ نوک آیوک شروع کرتا ٹھیک ہے نا چیوستا چطورہ کہ مار عرب دور عباسید پیریڈ ہے ڈائریکٹر آف پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف ابن خرداز پہ آئیے یہ کتاب نبشتہ کتا کتاب المسالک والممالک آئی تا آیا مینشن کن کے کرمان اور مکران بارڈر سے کی جگہ ہے کہ یہ جگہ استے ایشی نام کا استے یہ بلوچانی چوک یا بلوچانی مانے کراس ہیں تو یہ آئی یہ فرسٹ ریفرنس ہے کہ آئی تا مار لفظ بلوچ نے پتہ رندہ ابن حوکل وغیرہ آن دیگر کستا مار تفصیلہ گوشاں مثال مار گوشاں کہ
ये मकरान इलाका नाम है और ये इलाका है मर्दुम है, ये इलाका है मस्तिन शहर कस्ता तेज आके वक्त चा बाहर है और केच और पंजगूरंत और कोलवार अरबिया नबिश्ता कुर्ता कलवान तो एशंत और आनी साइज बारा भी हमार आगे इदा था मिसाल पंजगूर हमा दौरा भी मकरान मजनी शहर है तो आंकुशा के पंजगूर के खुशहाल शहरें और मकरान ट्रेड कस्ते इदाश भी और आंकुशा के एक कस्ते वती साइज या एरिया हिसाब गो अल मुल्तान निस्फ बराबर है मुल्तान हम दौरे इंडिया एक मुच्चंश मजन शहर भी था कुल्लंश मजन शहर भी था तो ये अगर एक शहर है मुल्तान है निस्फ बराबर शोले में 8 शहर है तो आइए बरा गुश्ता कि ये और हमें भी गुश्ता कि ये कस्ता सिंधी जुबाना गप नचना ईशानी वती जुबाने आयर के आ बलूची नजर आंगुशा कि ईशानी वती जुबाने आयर के आ मकरानी जुबान गुशो जी ठीक है तो हमें बड़ा तो ये शेष मार हमें अंदाजा भी है कि एक अस्ते अमा के 10वीं सदी तक और यानी अरब पीरियड में एक मागुशू तो इदा के अस्ते ऑलरेडी बलोचानी आमद के अस्ते सिलोली शुरू भी तक और ये इलाका अस्ता भले सिंधे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर बिकॉज सिंचा भी पता अरब आता है ना मैं चूंकि माँ गप करते भले ऐसी के इलाका है वती बोली भी था वती लबो लहजा भी था और ईशानी वती ट्रेड और दिगर चीज भी था अब्बास जॉन जी शरफदार अशकुन को चारों का डॉक्टर हफीज जमाली अब कुरान तारीख के हवाला गप जन गाएं और इस ज़माने का खासकर हिंदुस्तान है असरात और ये मामला था डॉक्टर साहब चूँकि पांचदमी करना पुर्तगीज यानी अमला बुआ और मेरे अमल कलमती किरदार होती जाएगा क्या दीम पानी आवड़ा कब्जा और नबूता बले कब्जा करने की कोशिश बुता पर क्या तैयाब दफी इलाका हिंदुस्तान पुर्तगीज कंट्रोल बुता अहम पदैदा लूटता ई तारीख चेवड़ गिनते हो खासकर मकुरान वाला पुर्तगीज जी जी बिल्कुल तो ये चूंकि मायूशन के अरब पीरियड के हलास पीता तो आइए पता चीज़ें टाइम ये महिला का गजनवी खानदान ने महमूद गजनवी और आइए अमक आलत आले औलादत आई अंडर आता तो मकरानम आई अंडर आता और पदा गजनवी प्रंदा गौरी खानदान और मुख्तलिफ अमक टर्को मंगोल ट्राइब्स था आए चिया तो ये बाय 1450 ईस्वी के आसपास ने तो ये इदा मार वती बलोची फोकलोरिक सोर्सेज अश्तिगराश मालूम भी के बलोच मकचिल्लो चार बोला का मजन तादाद बलोच के इस्ते मकराना अख्तर निश्तगा और इदाश गुस्तगा में से तो हमें हवाला आगो आंक कलमती ट्राइब भी था आंके सारिया होते बाहर भी था ठीक है और इदा मकरान बुनियादी बलोचे था बुनियादी हुक्मरान मकरान होत भी तक इदा मस्तरे ने अमाक सरबरदा या सरकरदा होत भी तक तो आहानी के चुने ब्रांच था माटे पदा मजन भी था तो ईशानी कस्ते ये कोस्टल बेल्ट ता जीवनी और चाबार अशगिप्त और ता टट्टा तक एक कोस्टल बेल्ट ये के तो ये माइग्रेट करना गया था ये कोस्ट यानी अलोंग दिस कोस्ट और एक कोस्ट हर जगह आनी सेटलमेंट भी था तो ईशा कोस्टल रूटर भी ईशा कंट्रोल को और के बाहरी रास्ता के दरिया राह गुजरा आयर भी ईशा कंट्रोल को था ईशान पदा पैसिफाई करने के वास्ता बलोचार और कलमतियार तो के हुर्मुज हाकिम भी था जी किंग ऑफ हुर्मुज अमा के पर्शियन गल्फ है माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ कस्ते आई दहानग है सरा ये जजीरा है हुर्मुज है तो आइए के हाकिम भी था आइया इशे वास्ता यके कस्ते शुमा गुशे के निजराना है या यके शुमा गुशे की सब्सिडी है हाँ एक होता है कि ये आइए ट्रेड और डिस्टर्ब न करना पता चलता है कि हुर्मुज टोटल इनकम के हस्ते यहाँ ट्रेड आता है ना अच्छा ट्रेड स्पेशली मक्सी बॉन्ड वक्त भी समाचार है कि वर्ल्ड है तकरीबन ने ऑलमोस्ट 30 मोर देन 30% ऑयल है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यू नो तो हमारा दौरा भी है तो आइए शायद पुर्तगीज के दा आता गा 510 ईस्वी ठीक है 1505 एडिया
انڈر الفونس جنرل الفونسو ڈی البوکرکی گشان یر کہ آئی انڈر آتا اولا واسکو ڈی گاما آتا آئی جو راہ پچ کرتا پدا البوکرکی آتا. ڈاکٹر صاحب گپ دفعہ شاد بھائی ایک فون ہے فون دارم چارے. السلام علیکم پی ٹی بولن کٹ ہویا گپا سر بر جاوید جی. تو 1505 آس پاس کہتے ہیں آتا تو آئیے ہرمز سر ساری قبضہ کو ہرمز سر قبضہ کو اور آئیے شرندہ کہتے آئیے چونکہ شما گشتہ انڈیا ہے اور میں پرشین گلف ہے کوسٹ لائن نے مسقط بھی آن قبضہ کو اور آستہ آستہ گرگ شروع کرتا ہے. تو آہار اما کوہنے وزیر بھی تگا چیزاں ہوتا کہ بھئی ادا ایک قوم ہے بلوچند یہ باز وراور اور اشار کے ہستے ہیں شمار اما سبسڈی دے گی نہ تو یہ شمار ٹریڈ میں ڈسٹرب بھی پتہ سر فون ہی آگا. السلام علیکم پی ٹی بولان. السلام علیکم پی ٹی بولان. السلام علیکم فون رابطہ بولا نہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وجہ تو کہے کجا گپا ہے جی وجہ مہربانی جی. مقیم شہزاد وحشت کے مراکش ڈیرہ غازی کا نہ تو گپا ہے جی مچھی موضوع اس طرح گپی بھی جمع جاؤ. مہمان سلام کریں گے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور بلوچ کی ثقافت خطرہ کن ہے جی. اور یعنی یعنی میں ایک سوال ہے کہ بیسکلی یعنی بلوچ کو یعنی فرقہ کا خطرہ ہے یعنی کہ ہو بلوچ یعنی کہ میرا اسماعیل خانہ حکمران ہے ہاں ہو جی. یا میرا خانہ حکمران ہے میرانی ہے جی یعنی میرانی بلوچ دودائی ہے بالکل یعنی میرا فتح خان ہے حکمران کلاچ ہے. اچھا مکرانا یعنی 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 کہ بھائی یعنی بیسکلی یعنی کہ بلوچ یعنی فارسی زبان ہے یا عرب زبان ہے یعنی کہ عرب زبان فارسی یعنی کہ مدرانی ہے رسانی ہے میں سلیمان زبان ہے یہ تقریباً ایک زبان ہے یعنی سندھی ہے یا سرائکی ہے بالکل جدا. بعض مقیم شہزاد تی گپ سربو فون آواز ما ہوا توار سرپت نبوتا ہوں بلے مقیم ڈاکٹر سرپت بوتا تو جواب دا. جی ڈاکٹر صاحب چیزی سرپت بوتے جی. بعض شرح سوال کرتا ہے بعض شرح کمنٹ بھی آتا کہ مطلب کہ بلوچ کے ہستے بنیادی طور سرا کہ ہستے یا کہتے ہیں کہ عربہ شاعت تگا یا کجا شاعت تگا اور دمی اشیں کہ کہ وقتہ میں ہمیں چاکر دیں کو سلیمان ہے ادا کہ ڈیرہ غازی خان ہیں ڈیرہ اسماعیل خان ہیں ڈیرہ فتح خان ہیں آئیے کہ میں براسا نے ذکر کرتا مقیم شہزاد صاحب کہ ادا کہ بلوچ قوم نشتگا آما کو حکمران بھی تگا ادا چون آئین میں شہر آباد آئیں تا ہوت بلوچ تا آئیں تا دودائی بلوچ تا میرانی ہستے آئیے کہ شاخ ہیں تو آن چو شاہ میں کنڈا شاخ تگا یا دیگر نمگا شاخ تگا جیو. تو ہمیں بلوچانی تو زیادہ تر ماں ایک تو کہ مار ایز اے محقق مار ہمیں کہ وتی کم علمی اعتراف کا نگ لوٹی کہ میں کرا ایویڈنس نیست تھی میں وتی ہما کو بنیادی ہما راج دفتر ہیں بلوچی دفتری شیر کستے آن تو ہمیں گوشی کہ بلوچ حلبہ شاتا آن کے وقتہ سیریات آئیں الیپو. اچھا دمی گپ ہمیں بھی ہستے ہیں کہ بلوچی زبان کے ہستے ہیں شکردی زبانش نزدیک ترے جی. اور آئیں درمیان کافی بلوچی و کردی زبانیں وتی کہ گہرائیں تعلق ہیں
تو اور وقتا حلبہ بھی کرد نشتگن تو لیکن اسی بارہ میں کرا کوئی مستند تاریخی ثبوت نے ہمیں مار کلیئر ہیں کہ ایران نے نمگا شاہتا ایران اور کیسپین نمگا شاہتا گا لیکن ہم ایک مشہور چونکہ ذکر کرتا کہ 850 عیسوی ساری ہے میں کرا کوئی مستندیں آنے ماں ہمیں گشت کنی اگر تاریخی حقائق کا مگندیں اور کہ بھئی کہ بلوچیں میں کرا کستے سٹارٹ کستے ہیں اما ہمیں کرمان اور مکران ہے کہ بارڈر بھی تھا حمودش بھی تھا پھشتا کجا شاہتا گا آیا کیسپین شاہتا گا یا حلبہ شاہتا گا یا ترکیہ شاہتا گا ہمیں مار دوست نے لیکن ایک کہ صاحبہ ذکر کرتا ہے شہزاد صاحبہ ای میں بلوچ اما کہ میں ناظرین میں سامعین میں براسا آہن ویسے کہ بلوچ پاور کے استا آئیے یک سینٹر نئے آئیے ملٹیپل سینٹر نو ماں اکثر گپ کنوں تو ماں گشوں رند لاشار جنگ ہے اور ماں گشوں کہ بلوچ کچی ہو سیوی نشتگاں اور میر چاکر آہانی مستر بھی تھا بھلے میر چاکر ساریہ کستے ہیں ایک براسنا ذکر کرتا اے آئیے ساریہ حکمران بھی تگمتی علاقہ ہے سرے مردم بھی بعض جوان ڈاکٹر صاحب اہمیں سرحالی بازیں گپ پستا چاروں کو گوشداروں لوٹاں بلے وحد بار مون نہ تی ڈاکٹر صاحب لک منت تھی باز مہربانی مہربانی باجی جی شرف در اشکنو کا بلوچستان تاریخ بھی مقران تاریخ بھی سکوانو قدیم ہیں ڈاکٹر ماشاء اللہ معلومات بعض ہیں یہ تحقیق ہیں یہ کار ہیں پولکاری ہیں بلے وحد مارگیش